Kasiana ne Brasson say ye de bro. And some near to your mobile Ubertini. Small Arms Commission say Akodium Kumeshan Crawford 1.1 million. And I won't Crawford one yen register yen county. Yet the Honsam no Ebeba. 2022 Demographic Health Survey. Ya beto Janagana Statistical Services say a nadia war a swatting Crawford or cra pressure on one day. And only sembina no pay me de bro Adom TV Badwam Kasiye. Or share live on Facebook/Adom TV Extra. Or Go TV at channel near 119 DSTV. A 280. Ko YouTube ne search Adom TV Tube. Ubenya yen ewo ho. Mididi afia amankwa tamaklo. Afia ni DMT said and something chimo ankasa etie. Small Arms Commission say ene yakode nkuma nketo a hyehyehye nkrofo ho a yen register ye no 1.1 million. Now penny bako ye na djuma wo ho Frank Boatin Asmani ene central for AD enkoma wo chiremu say mu 2.3 million and so ewo eye emonten ye mu 1.3 de ye register Adom TV Kasiye etwoso. Small arms and light weapons in circulation in Ghana. Now out of the 2.3 no 1.2 are legally registered and the remaining 1.1 are unaccounted for. Now this year no commission so edi nyoma gwakoma yepese another baseline. This year ye ka say tupa ye wo oman mu no ebetimi aba ne say ebi abeka ho anase swati na nyame adoma this year ye be sa baseline survey no na ye de atodwa. Normally ana police for eco swoops are almost seize these weapons normally at all. Yen commission ya mandate yen say you call round near the weapons near their central location near authorization from the Minister of Interior. Now a do weapon distraction, you want weapon distraction there. Now you are saying as a symbolic gesture. Ojumede na se ne babe to dwa se topa ye a womo de hyefom yi ebo a womo de tono no se womo de hyefom a na se wo se na sika ebekum no edoso sen de ode toye no esan so ekum nkwada eni nipa hodo bi ewa man a entokwa esi hon we ana vice president Mahamudu Bawumia editu dwa se Ghana editu amaya hodo ni na anim se womo enwe se womo bebo hu dewuro na saa topa ye a womo de hyefom yi womanfo ejai. Ghana recognizes the urgent need for concerted action to address the humanitarian impact of improvised anti-personnel mines. We remain steadfast in our commitment to promoting a world free from the scourge of landmines and explosive. My talk so na Narcotics Control Commission so one more anya tablet and capsules ahodo aye tramado e watema port na commission no aye ne sanema one magi wo de ko aye Food and Drugs Authority mpanifo na afemu hwehwemu bia no one maye Enubonia eso Ghana sika opepe bako ene empem aduasa enum 1,035,000 ai mudro enso eye 4,734.38 kilograms ena sese Narcotics Control Commission for ensaka na wocheche sede na enuro no mu etia tramadol capsules no eye empem num eye 51 cartons ye mudro eye 225 milligrams Samso ena Tema King enso capsules no eye empemu nsia ekabom ye 90 cartons a emudro eye 120 milligrams sa adwumadie yi eka soye no adwuma ho se wafefe eniememu ewotema port sese commission no afa niema nyina odi akoma Food and Drugs Authority no waye mu hwehwemu isenti wo bo bibia wodi sa adwuma bi kokko se wochewo ho kwan se mra no etwewaso se de Ghana manmra Section 40 and 41 Act 1019 Narcotics Control Commission Act 2020 no a woman prepared. Electricity Company of Ghana no nkrabata wasante mantamu se ohawa na womo famu no ne wono siesie na nyina agina se na wonfidie no bi ho na akanye dum so na aba ene ye se enkro no bi oho no ma don hwedum yenu na kane ama na ye womo hawpa nti na ne wono asiesie Adom TV etwosi dun so ne de enye adwuma ma ye kete because say awia bebrebe ye boy pa na usan kodu fie wura dem ani adum light mitif mesha na 3 days die me ne me ma pie fi dan ye dem koda abonten ne tontum akọ otwi ko ba de ye o mo wi ye papa misu anajo no ewia se me bae no na me re ho e kan 3 days me ne me ma nyina sam fom
wa abonti na tontomo wiyen omudum light 12 o'clock na 3 days o man so amade a chenwe basa na yegyina ya basa go so kana na area bibia they say when na so bo na yedum light enu ase me ese nka meyi matare meto ona say na yedum light that information me matare sha na e bae nti ema ye nema bebre so ss engineer Frederick Kwabena Bediakon eye general manager edema ECG Asante South Wasante Mantem here wachire sentia kanea edundumadundumi ama no again we would also want to disabuse everybody's minds of the fact that these are not issues that are coming from either Gridco or any generational shortfall. These are internal ECG issues that are duly being responded to. You may not have received a statement from us, primarily because as engineers, we sometimes want to solve the... Also, for Bedwam, yeah, or share lands and natural resources, so nefa, one no mining. And then a Mampeni, Abediachre, ya, or Franca Tuni, the mine PP Amanyoko, Dr. Mahmoud Baumia, and she said, far from a good year to a hono, and what can see to said, Nick Quansuano, no never born Suntino, 2 minutes the only instant mano, now woman twasso, Nasan Shena, and Remadum Cassie. Etwasui Kasi obi ayim de mining or your capital intensive or your za ojisika papa egudi no fom nanso ansa na ebenya no ho akaze na za atwe gudi no na abokaw nti mayenuanum pi wo yenye de okohwehwe investors na investors na wokohwehwe no wotomra osande ehwe act 703 na omakwan de yes foreign national yes by small scale mining nso wokwa amanone bia bohwe no wanye yenuanom China funi bi na why agreement wo be ye no Ghana nyi wo ma 10% na won wa fa 90% so na won ozizika ni na azerba owie ye no sade to dwa se won ma wonan age fam e wo fam agudi etuo mu omodien se wo de wontoma bebo Dr. Mahmoud Baumia edia no na wata na chi emfa ho ene amanyuko a wodom se ne be ye ni so ade hunu ya owo ma won no obetimi edi agu akwan mu na abam ama wa setre mu nso ayeyi edia ma won amia mi free takwa na mi free mining community no me represent miners no oye menyi jesam nto de mutanamon na me hye nkura na me hye me nkrofo nkura nde yenye panyin bi a sabia ote adwuma na ase na onyimembo obutum za aboa Ghana nti no so be set up even a refinery chede 2022 demographic health survey ababonten ma Ghana statistical service so e de ho nsema betu dwa wo kirem se nay awo mu nsem no abafom Ghana for ngododo okra what it to 1988 na yesum no 6.4 no what about 2022 mu a so ate aba 3.9 Adom kase etwasoi to 49 years and by 18 almost 19 years no efa aware and awo say same no offer mo madi 20 to 49 years na 22 years ane kakra gweche ansana omayede obiawo enunti tama ya wo na ya wo ntentem bebre na nice yesimu ntem no ya twa beche kakra eno so kan ho na ama ebetia ba so se yehu so se omo makọ school ni omo munko school ni omo munko school ni yehu se omo won kwala bebre sin omo makọ school ni e ka se ebe akọ school nu du echi a eboa ma esan se bia school assignment ni ade ntwetwe nti eboa ma wo ti nkwala no so nti wani mu nyina na bia ehu se world status ebi obi free bebre na airport no na emo wu bebre sin almost half that of omo both quintal highest numu yenti Adom kase ne Ghana fo mema bi etwetwe enkomo bisa wo musa so edienti ene be mo bi bekase wo ngu bi mo kire se o wese dia setere mu asia ya den a onipa no obawo ba akopa wo betimi ahwe ne yiye die eye chense obawo mienu miensa wontimi enhwe wo mu na nse wo hwe se bia anya mesiko no wo o men mu a wo ba kokra mostly wo hwe utimi wo ba kokra it's very difficult meanwhile antisa wo abrochire imagine chense Ghana no mpimfo ne share se mbia because of system nintino mbia ya nwusei aha ba sise no untimi nkwahye obi se onwo mbia ba kwa na mienu ana simsei obaka se na abehwe no ba ma no ba kwa mbia ekuro country bi se China da show mo se mbia onwusei sende be de beboa system ma menyina no so na Adom TV kase na hana brema kwan na no pay media siasa dan koma wo mre no wadaje radem fa nkodro asumdwem na onsan fa asumdwem onye o shenkani a utimi ehwe live biem wo Facebook/
Adom TV extra okodu office be bia na go TV a o search 119 and a DSTV so 280 oko YouTube a Adom TV 2 medi de afia amankwa tamaklo yenwie de bonkrata no wa ha eno so ye kire ye do a kire ye ho ti wo dofo bi apese wo kire wo do kire no ye koba ye no mbedi nkomo e bie zoom no mu atum ne mu nyina ye humanim na ya kire wo do no so atiase ti me kwaba sesi a ye nche ye kwaba